Армысыздар колледжімнің асылдары, жайнасын көңілдердің жасыл бағы. Сіздер үшін ән мен күй, өлең мен би, сіздер үшін мереке шашулары. Ассаламу алейкум, hürmetlik mehmanlar, қадырдан тамашыбынлар. Бүгінгі кечілігімізге хош кепсілер. Қадірменді қонақтар, құрметті ұстаздар, колледжіміздің сүйікті студенттері. Бүгінгі кешіміз колледжімізде ұзақ жылдар қызмет атқарған оқытушымыз Манашев Сабыржан Сейтахунұлының есеп концерті. Әрі Полат Ходжаев жазушымыздың жарық көрген кітабының тұсаукесері болып табылмақ. Олай болса, келген қонақтарымызға қошемет білдіріп, концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Сәхнеде бірінші курс студенті Әркен Расул, Владимир Захаров, колхозная полька, Зейнулам Ситакев, әмгек шатлығы, концертмейстер Тулебова Айнел. Қаршылыңыздар.
қазақтың халық әні Ахал Бекем. тамаша сазны çalğan колледжіміздің бірінші курс студенті Имар Фарук, концертмейстері Кулебова Аймен. Федор Чайковский намыдaki Алматы музыкалық колледжінің ұйғыр çalgı әсбаплар бөлімі 1991-1992 жылы халқымыздың мұнавәр перзенті, даналық композитор
Kuduz Hocamyarov'ның təşəbbüsü bilən icildi. Şu жылдан буян bölümümüzdə bir türküm talantlıq səzəndiler, naqşçı bəstkarlar tükütüb, xalqımızның sənətiga öz ülüşünü qoşub gəlməkdə. Немало выпускников вышло из стен этого прекрасного отделения. Среди них дирижеры Азат Бурханов, композиторы Икрам Масимов, Абляхат Исламов, Дильмурат Бахаров, известные артисты Нуралым Валисов, Марат Нурузов, Саням Исмаил, а также замечательные коллективы Дервиши, Нур, Дияр, Тумар, Дильдар и многие другие. И сегодня здесь обучается немало талантливых студентов, молодых ребят, которые уже получили дипломы по данной профессии и продолжают вносить значимый вклад в развитие нашей культуры, развивая уйгурскую музыку. На сцене студент 3-го курса Римжанов Анаят, Ахмед Жубанов Романс, Сулайман Имин Сейлиде.
Nohutimizni söyümlük muzikantımız Polat Hocaev'ga arnaymiz. Polat Avakriұлы Ходжаев 1940 жылы Алматы облысы Ұйғыр ауданы Үлкен Ақсу ауылында қызметші отбасында дүниеге келген. 1959 жылы Кетпен орта мектебін үздік бітіріп, әскер қатарына шақырылады. Әскери қызмет барысында көзге түсіп, көптеген алғыс хаттармен марапатталады. 1964-69 жылдары Жамбыл құрылыс институтында білім алады. Оқуын аяқтағаннан кейін Панфилов ауылында су және мелиорация басқармасында ұзақ жылдар бойы басшылық қызметін атқарады. Еліне деген сүйіспеншілігі мен білімге деген құштарлығы оны әрі қарай жетелеп, 1973-75 жылдары сол кездегі Марксизм-Ленинизм университетінің құрылыс факультетінде білімін жалғастырады. Бұл оқу орнын үздік тамамдап, адал еңбегі арқасында 1985-98 жылдары Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Қазагромелводсовхоз мекемесінде бас басқармасының бірінші орынбасары қызметін абыроймен атқарады. 1998-2003 жылдары Алматы қаласы әкімдігінің Алматы жер кадастр мекемесінде бас маман болып еңбек етіп, 2003 жылы құрметпен зейнетке шығады. Полат Ходжаев еліне қызмет етумен қатар әдеби шығармашылықпен де белсенді айналысады. Оның мақалалары мен өлеңдері Казахстанская правда, Егемен Казахстан, Сельская вновь, Уйғур авази, Еңі хаят, Красное знамя, Ауыл, Жас алаш, Огни Алатау, Вечерний Алматы, Азия бүгін секілді басылымдарда жарық көреді. Сондай-ақ Қазақ радиосы, Ұйғыр радиосы сияқты радиоларда сұхбат беріп, өз шығармашылығын кеңінен танытады. Әдебиетке, музыкаға, өнерге деген қызығушылығының нәтижесінде менің отаным Қазақстан, өмір іздері, қарлығаш және құмырсқа, Нәй атты жинақтары жарық көреді. Сонымен қатар көңіл сезімі, махаббат шабыты, шабыт ұшқындары, жаңғырық ұшқындары атты музыкалық кітаптар авторы атанады. Қазақ, орыс және ұйғыр ақындарының өлеңдеріне жазылған 80-ге жуық әндерді орындап, өнер саласына деген үлкен жетістікке жетеді. Оның 60 жылдық мерейтойы Алматы қаласындағы Сац атындағы театрда танымал өнерпаздардың қатысуымен жоғары деңгейде аталып өтеді. Бүгінде Полат Авакриұлы Ходжаев Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақын әрі композитор ретінде еліне кеңінен танымал. Осындай ғажайып тұлғамен жүздесіп, осы концертімізге шақырып, жаңа кітабымен танысу бүгінгі кештің және көрермендерге бұйырған үлкен мәртебе деп есептейміз. Ондақта мұшы сәхнімізге Полат Авакриұлы Ходжаевны һәм шу атымызны қоллап келген чоң зиялыларымызны тәкліп қылған болсақ, сөз нөбеті өз аңларда. Мәрхәмет. Mübarek olsun. Отак өзіңіз тақып көрем мен бұл. Ол така өзіңіз тақып көрем қолыңызды екені. Оны таймай тұрып қолыңыз екені еш тақ дейді. Мен балаларға.
Nurşat olur ki. Sen şarttan söyledi. Nurşat sen bir dakika. Bunlar oturdunuz mu? Evet, hadi astak söz. Sen de geçerek ya. Ben de geçerek. Yorum da. Бүгінгі кітап мәрәсіміда шу кітапта езілген Полат Ходжаевның 5 минут нақшысыны тәқдім қылымыз. Нақшыда 3-ші курс студенті Римжан Анaya. Қаршы еліңлар. Geçte gökte yolunda Boynuşu ay be Külfene tezkere var Cebde yok Külfene tezkere var Yani keşke sen şu mezarda yani keşke sen aşkı salamayı Бүгін нақшының сөзіне yazған Кезім Бахниязов. 2010 жылдан бастап Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінде ұйғыр бөлімінің студенттерінен достық ансамблі құрылды. Көркемдік жетекшісі, колледжіміздің ұстазы, мәдениет саласының үздігі Манашев Сабыржан Сейтахунұлы. Дәл осы ансамбль республикалық Нәпіс Ахаңлыри атты фестивалінде лауреат атанды. Ансамбль қазақ, ұйғыр, орыс және шет елдерінің классикалық шығармаларын, халық әндері, сонымен қатар мұқамдарды орындайды. Достық ансамблі көптеген мерекелік шараларға қатнашып, фақат Алматыда емес, Cumhuriyetimizдің башқа шәһәрләрендә, хәтта Өзбекстан Cumhuriyeti'ndeki Ташкент шәһәрендә өз талантларын күрсәтеп, юқарғы дәрәҗәлек орынга ия булды. Шуның бире мақтан тұтары түнігін Novruz meyrimide Taşkent'ten laureat atınıp колледжіміздің namın hem halkımızның namını başka memleketke paş etti. Şundaq ekan, sahne törüde dostluk ansambli Qurban Omar Taşvay çıkarması. Qarşı elinglar.
Olcayev'nin Oynabal dostum ölüp gitimiz. Nakşıda Rimcan Anayel'in. Hayatın hiçbir yeme gül yemez. Ötki güneşlere Kim başlıyor? Kimge kanlar? eledik Ölüp gitmiş oynavalduklar. Rendirme hiçbiri ez boş değil. Ölüp gitmiş oynavalduklar. Rendirme hiçbiri ez boş değil. Vuruşma dostlar, Savaşma dostlar. Oğlum çıkar hayat ekmek. Vuruşma dostlar, Savaşma dostlar. hayat ekmek. Şunu beyni gönlere bir bahçe dostlarını ardına bir. Şunu beyni gönlere bir bahçe dostlarını ardına bir. Uyuyan Saz koynunda vakar. Thank
Kurslarının faydalanıp dostluk ansamblimiz tünügün Noruz meyrimide Teşkent tavasida öz hünərlərini göstərib yuqarı dərəcəyə ega bo'ldi. Şu yerdən kelgan diplomlarni taqdim qilishga ruxsat etinglar. Четвертый международный конкурс молодых исполнителей «Свет звезд на шелковом пути» награждается дипломом Гран-при. Инструментальное исполнительство награждается Алакунов Михердин. Ансамбль «Доступ». Ташкент. Yani şundak diplom bilen Marupov Zulbukar. Şundak diplom bilen Marupov Bamu. Rimcanov Anayet. Umarov Faruk. Erkin Rasul. Hem şu фурсатны пайдаланып благодарственное письмо. Уважаемый Манашев Сабыржан Сидахунович, Организационный комитет 4-го международного конкурса «Свет звезд на шелковом пути» выражает благодарность за высокий профессионализм и существенный вклад в воспитание подрастающего поколения. Благодаря вам талантливая молодежь получает путевку в творческую жизнь. Спасибо вам за преданность своему благородному делу и укреплению дружбы между народами. Организаторы 4-го международного конкурса «Свет звезд на шелковом пути». Вручает вам гран-при. Sənət söyən xalqımız var bizlərdə. Xalqım digən jürgüdə, sözlərdə. Oğlanlar həm qızlarımız süyümlük, yaşanlara izlar selib aləmdə deməkçi söz növbətini Polat aka Xocaevqa berimiz. Mərhəmət. Assalamu alaikum, qarindoshlarım, tuqqanlarim. Muşu meniki prezentatsiyamga qatnashib, bizniki Sabirjandan Toshkentdan ilk degan yangiliklarni ko'rib, hammamizni tabrik etgan Muşu kollektivning direktoriga, boshqalarga bizga tabrik etamiz. Buni da keyin o bizga mashina yar yo'lak bo'lib, naqshlarimizni vallahi kutib chiqaraversin, aman bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Mening 200 oşuq notluk kitaplarım çıktı. Bunu benim ballarım, ben bir rahmet etme Sabırcan'a. Onu da keyin bizniki Rozbaq Efnamitki Mektep'nin direktörü Şavket qanchalik bizga yordam qilib, naqshlarimizni bolalarga o'qitib, Nadiyamga. Şunda bizniki yaxshi odamlar, shu meni naqshlarimni o'qitib, Grand Prix malı, so'g'lanib oldi, hammalar chiqdi. Endi meni naqshlarimni eng birinchi bo'lib, yaxshi o'qitayotgan Muşu kollejinin rahbar Uyg'ur adliyasining boshlig'i Sabirjan'da man bir rahmet. Sebebi o gerçekleşti. Onun ismini Kütkül Yezbil, Uyghur rayonu, Panfilov rayonu, Talga rayonları barlık yapıldı. Sebebi her birge balani eşeği berip Talga mana hep köp öz ılgap aladı. Şulanı şundak yaxşı hazır Uyghur teatrda işlavat balla karşı adamның zoq keldi. Şundak yaxşı sazlandırı, şundak notunu yaxşı bildi. Hemsini tarafı etkizip attı. Benim sizlerge etediğim, sizlerge Ahmanlığımın bir rahmet. Sizler benim şu işlerimde katlaşıp, ben üzerine bəxtlik dep sanayım, bırak
Hazır ata-anamiz 9 o'g'ilda yalnızman qoldi, shunaqa bo'lsinmi? Navrilarim bor, mana hozir mashada meniki navrim bu institutni bitirib hozir ishlayotdi. Yana bir qizim hozir Dubayda kelamaydi, keldi. Xudoyim bo'lsa yana bir cho'ng meropриятиялар bo'ldi. Shuningga hammasiga qatnashib beringlar. Sizlarga hammanglarga rahmat. Mayada hozir bizniki yana yosh nimalarimiz bor. Mening texnik naqshlarimni yedilar. Saida Zakirova qizi, ankiz Tursunay kepti, Tursunay ona aparat yo'qki o'zi ag'ashga o'xshab bildilar. Yetib berdi. Naqshlarimni yaxshi qilib yetib berdi. Shuning uchun sizlarga kichkin tinchlar. Sizlarga rahmat. Aman bo'lin. Naqsha Roza. So'zi Rahim Qasimovning, muzikasi Po'lat Xo'jayevning. O'rinlaydigan Po'lat Xo'jayev, Saida Zakirjanova ham Sofiya Tyunina. Rahim Qasimovning uni tarjima qilgan bizning akademik Hamray Do'stlik kuyi. So'zi Ablis Hasanning. Muzikasi Po'lat Xo'jayev. O'rinlaydigan Po'lat Xo'jayev, Saida Zakirjanova ham Sofiya Tyunina. Do'stlik kuyi.
Рахмат, рахмат. Қане? Этот год юбилейный композитор дядя Влад. Моя мама посвятила ему стих, написанный в этом году. Сейчас я его вам прочитаю. Дяде Пулату посвящается. Под небом ясным, чистым и родным, под сердцем добрым матери любимой, готовилась душа прийти в наш мир и подарить ему талант неповторимый. И день за днем усталости не знает, впитав в себя красу родного края, любовь и нежность матери родной, явилась в мир талантливой душой. Душа поэт нежной и ранимой, отважной, светлой и непобедимой. То есть, что во всем увидит свет, границ, пределов, для которой нет. И вот, вселившись в нашего Булата, судьбу навек определил. Душа становится крылатой, чтобы изменить, чтобы поднимать его все время ввысь. Взирая с высоты полета на край родной, на отчий дом, душа поэта и певца народа горит в нем ярким огнем. Так год за годом, день за днем Булат встречает вдохновение, и все, что зародилось в нем, в стихах находит отражение. И край родной, и дух народа, и взгляд любимых и родных. Насущных дней забот тревога, и дел проделанных больших. К стихам и музыка поспела, и песни сделался союз. Наполнив и раскрыв друг друга, свершилась дружба лучших уз. Звучат стихи, поется песня, все в них прекрасно и живо. И остается лишь одно — встречать Булату вдохновение. Сөз кезегін Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, құрметті оқытушы, мәдениет саласының үздігі Рахымбаева Гүлнар Базарбайқызына береміз. Хотелось бы, конечно, посмотреть. Я каждый год всегда присутствую на ваших концертах, на концертах Сабжан Титахович. Вот. Я очень рада видеть сегодня в этом небольшом зале всех вас. И вот всегда меня удивляет то, что вы всегда поддерживаете друг друга. Вы частые гости нашего колледжа, что тоже очень приятно. Наше, скажем, отделение, даже какая-то часть нашего отделения народные инструменты представляет вот Уйгурская ребята, ансамбль, можно сказать, да, и всегда радует, каждое их выступление радует на любых праздниках, на торжествах, яркие костюмы, яркие музыкальные инструменты. Вот до того приятно, просто смотришь на костюмы вот вашего народа и удивляешься, вот, как это все красиво. И хочется в первую очередь сказать слова благодарности Сабжану, потому что он работает долго. Этих детей маленьких он принимает, приводит практически за ручку. Единственное, что места всегда мало. 1, 2, 3 места. Вот 1 год вообще не было набора на уйгурские инструменты. В этом году 2, да, у нас было. Ну, вот сейчас начнется новый прием. Я думаю, что еще придут дети. Потому что это отделение, оно должно жить, оно должно присутствовать, оно должно радовать. Это вот по нашей республике это единственное учебное заведение, где мы можем вот похвалиться, что у нас есть вот такие ребята, такие инструменты, такое творчество народное. И Сабжан, конечно, всегда всех объединяет, всегда объединяет. Работать с ним тоже очень приятно, он очень ответственный. Скажет, сделает, скажет, удивит. И каждый праздник – это вот своего рода праздник. А всех вас я благодарю за то, что наш колледж посещаете очень часто. Вот, вы почетные гости, вы рады гостям. Творчество объединяет все народы, поэтому творчество должно процветать.
И от имени директора колледжа Бажа Аскендурова, вот у него сейчас просто онлайн совещание идет, я поздравляю всех с праздником Наурыз, желаю счастья, успехов и успехов нашим детям. Бүгінгі кечілігімізге келген қадмыңларға тәшәкүр білдіріп, мехманла сіләні отырға тәкліп қылмақчымыз. Профессор Тұрсын Ака Рәзи, Тұрсын, сіз баштар, Ешат ака. Уйғур авазы кезінің баш мұхәрри Ершат Ака Әсмәтов, Алмұта шәһәрлік Яшар кеңесінің рәйісі Камылан Исламияров, Нұрлан Айындинов сіләні отырға тәкліп қылсақ, һәм башқы мехманлар. Assalomu alaykum. Uyg'ur xayrli kun, hurmatli qavm. Осы Чайковский атындағы колледждің басшылығы. Біріншіден, мен сіздерге үлкен рахметімізді айтамыз. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жаңағы этностарға болған саясаты Қазақстанның ұйғырлардың дамуына осындай мүмкіндіктер жасап жатқан үшін қазақ еліне, Қазақстан үкіметіне үлкен рахметімізді айтамыз. Қадірлі меймандар, ұзамға көріп тұрсыздар, мана Сабыржанның бұл дәсләпки чар тәдбірі емес, біз көп чар тәдбірлер қатынашып келіп жатырмыз. Сабыржан мана біздің мемлекетіміз тәуелсіздігін яратылып отқан яңа бір мүмкіншілігіне дұрыс пайдаланып, мәшәдіке біздің перзентлерімізге саз, сәннәт бойынша яқшы білім, тәлім беріп, өзінің миссиясын яқшы атқарып келіп отыр. Сабыржан саған рахмет. Біріншіден, ikkinchidan Ташкентке беріп, келген чоң баш мукапат гран-при мұбарак болсын. Рахмет. Бұныңды кейін Қазақстанның халқымыздың намыне әштіқияды чықырайырыңға. Әнде Полат акам кесақ, Полат акам біздің бақырындыған ішкіміз бір жүттен, ұйғырына әсте кішіктейхан ачымықты жүтті көп уақыты өтті, чоң ақсы тоғылыпты. Мана көп уақыты ата-анысы, бүткіл қиырындашлары біздің кішіктейхан ачымыққа жүттілерді. Hakikaten özü etikette bunu halkı yine kıyırındaşları Semyon Akam bana Akim hazırdı. Burun Selçuklu'nun başlığı da Ucu Reisi hazır Akim boğan. Onun ki baş kıyırındaşlarıma çoğun yerler hizmet kılan bu ayırını ben pek kadirleyme. Ben öz vaxtıda bir yübilleyde gezdim, makal yazganda Polat Akam'a açtaq mavuz koygan. 9 oğulundan biri 30 oğulundan gülle dep koygan şu. Hakikaten maaşı bir mavzuga cevap verdi. Akamızdan sennetki yolu, mana bütkül dünyadaki yalnız Uygur tiyatri mana Kazakistan'da emas. Şu Nava ansambli, tarihi ansamblimiz şu Polat Akam'ın icadi kechini ötküzüp bütkül saznamelerini oralap bergan. Mana shunchalik akamizlar faqirmiz. Polat aka, sizga cho'ng quvvatlaymiz, yana zo'r salomatlik. Bundan keyin elimizga, xalqimizga ham shunday xizmatlar qilish nasib bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Birinchidan juttishim, ilkdim. Bu akımız bizdeki Beybiçilik Elimi Teşkilatı'nın yenideki Yazgıçılık İttifakı'nın, Halkaralık Yazgıçılık İttifakı'nın ezası Mikhail Şollukhov medalinin ki sahibisi. Bu akımız ne? Uygurlar konu. Bizdeki o yettimin artık okuğucu 61 mektebimizde okuyatkan, Uygurca okuyatkan vallahi hemiz tuturmaydı. Sebebi 200'den artık makşini şu okuğucuları izbege adam bu. Her bir adam özünün hayatı da iz kaldırdı. Çoğu iz kaldırdı akımız. Vallahi ne? Bana milletin Uygur, medeniyetini unutma, tarihini unutma deyip yaşlarını dürüst yolga başlap ondan artık kitap yazıp hem kitabı da şu akımızdaki şiirlerine, notları bile yazgan bugün emine kolumuna aldığıma kitap mübarek olsun, Sabırcan size mübarek olsun, Sabırcan bizdeki halkaralık teşkilat ötküzgen hem konkurslara katlaşıp her vakti çoğun kutuqlarga yetdi. Bugün
Şu fırsattan faydalanıp biz Niki başlarımız akademik Normanlı'nın parmağıyla Hodra'yı Polat Atımız elinin meylimdik adamı diye medalden marifetler. Mübarek olsun Polat'a. Yaşa bakalım, yaşa bakalım. Добрые люди мира. Hadi Hakan. Siz Nasılsınız kendine? Assalamu alaikum. Hürmetli Mersin'in Fatmış Baktan. Hepsiler. Akımşarısı Doktor Rahmi. Osday Üstüzü Hamzarof'tan. Ben Üstazım Bekbesiski. Van Yerdimcimizki. Kariyerli ve doktoranşlı. Olarak Hoca ki uzun eserlerinden bilinen fakat sizden rüyalarınız doğadınız. Ben bu güzel süretsiz kesbiyatta iskustoyla buluşmalıktım. Sizin her kaçan aldığınız tutunuz. Bırakmamı sorduğunuz için doğadını bana sizin naide çoğun haklarımızı itaat ediyor. Hem de kivat ediyor. Onun duvan auditoriyalar oldu diye koyulavatım ben. Mübarek olsun. Kitaplarınızın ki Şarkı eser değil var. Şarkı eser mübarek olsun. Kitaplarını aldık, taktınız. Endi yani ben bize Kazakistan Halk Asambleyesi Alman Şehir Büyük Etno Mezeniyet Merkezi yenildi. Başbaş Ezesi misafirime Osmancan Uğulf İstidaki Alman Şehir Cumhuriyet Merkezi İstidaki namıdın Pəhri Yarlı namlı sizinki uzak vakitte halkınız için kuran, sentiniz için kuran emgeklerinizde nişanlıdır. Şununla her kaçınız hoşalınız gelir. Kalküsünde icatınızda bilen zor tutuklar, sağlam selametlik ve ailevi hatırcanlık dileyimizle bana hoş olsun. Siz Ali'den bana ticaret medeniyet verdiğiniz Ona bir düşünmek rahmet ediyorum. Hürmetli kaklar, kendisine arkadaşlar. Allah'a düşleriniz mübarek olsun. Yaşlar. Bakın kitaptan çıkarıyoruz. İnşallah. İnşallah. Buyurun size. Assalamu alaikum qarindoshlar. Xudoga ajoyib muborak bo'lsin. Shunchalik bugun prezentatsiya kitоб muhofazam ko'proq sizlardek odamlar bor uchun bizni yoshlarga bir primer bo'lsa-da, chiqib boshqa auditoriyaga chiqib yig'layversin. Olmu shahrining yoshlar qanti har vaqtda musullar o'zimizdan san'at keyfini odamlarni biz her vakit bacarışını kolayımız. Assalamu alaikum, hürmetli aziz halkım, yaşlı oğlanlar, kız yigitler. Assalamu alaikum, armısızlar, hürmetli konaklar. Mine bugün biz osınday ulu bir kollejde, Çaykovskoy atındağı Almatı Muskalı Kolejinde әдемі бір іс-шараның куәгері болып отырмыз. Ең алғашқы осындай әңгімемде сіздерге, çünkü həqiqətən мұшы колледжда бай жұқырда айтылғандай, нағайты біздің сәнетіміздің бүгінгі күндегі нәні махирлері, сазенлері, нақшчылары мана мұшы жерден етіліп шықты. Hem teatrladım işlep, hürmetlik demirleştirme var, bugünkü günde işlev adıdı. Hem mana yaşlarımız ulanın ısını besip yadıdı. Bugünkü günde Muşu Çaykovski Mamlaka Kolej'da yugur bölümünü iç berip atkan memuriyetçilikten şunu yapmasdan bizning san'atkorlarimiz ve yosh avlodlarimizni o'sha yerda chin tutib kelayotgan Sabirjon, sizga oliy ehtirom. Mushu ishimiz mana shundan davomlashaversin. Mana yaqin arada biz Mushu Chaykovskiy Mamlaka Kolejida men har doim isharalar ko'p o'tkazamiz sizlarga. Men o'sha yerda qalbimda san'at degan
фестиваль ұйымдастырдым. Bir ay bұрын. Осы жерде міне Сабыржан өзінің шәкірттерін қосып, гран-при алып, супер гран-при алып, сондай өздерінің өнерлерін көрсетті. Шының үшін мен бұл колледжға яным құттық, яным тәрәпият тілеймін. Uyghur bölümü yapılmışsın, saklansın. Болатака sizge bugünküdek kitaplarını tanıştırış merasimimizni ben 2 saat burun anlatıp kaldım, uçup geldim. Kurup bol gelip kaldım. Bu sorayım Bolmasa Şebnem Uygur'un Kreatif Hanım Kızlar Teşkilatı'nın hediyelerimden geldim. Yanıma görüşüp kalamız, yanıma müştak icadi keşlerimizin yanıma buluşunu ümit kılımen, harman, icadiyetinizni to'xtatmang, yosh avlodlarimiz uchun shunday kitoblarimiz nashr qilinayotsin, bizga namuna bo'lib yuraver. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Sabirjon aka, siz intayin cho'ng ishlarni qilyapsiz. Buni hamsi bo'ladi. Po'lat akam bo'lsa, yangiroqda Po'lat akam bilan 2 soat paran qildim-menga. Po'lat akamning qanchalik adam ekanligini men ham tushunyapman adamlar. Muşbeytin paylanıp Almut Şehirlik Medeniyet Merkezi'nin, Almut Şehirlik Yaşlar Kengeşmesi'nin namı, Ağızlık Nahiyelik Medeniyet Merkezi'nin namıdır. Bu soğunu takdim kılış ruhsat kısanlar. Biz Polat Akam Gök Çapan gibi de davet ederiz. Ruhsat kısanlar. Fotoğraflar, Polat'ta. Onu yavaş. Ben yarıştım. Barak olsun. Hem de biz hazır biz profil bilen kamdım. Almut Şehirlik Yaşlar Kengeşmesi namıdan hem de Şehirlik Millet Merkezi namıdan biz biraz soğuklar bilen keldik. Bu boşluğu bizdeki granotlar. Yoksa bu sefer 5 desteğinin aldığında da bu granotlarını biz Sabırcan aklımızdan başla hem de başla sayılmışsın. Yoksa teşekkürler. Vallahi kaç çıkıyor? Manaşık Sabırcan Seytakul oğlu. Siz daim Almut Şehirlik Uyghur Etno Medeniyet Merkezi tarafından emelge aşırılatkan çağ terbiyelerden bir seferde işten ilgili varsınız. Sizden bu ecriniz hücri bahasını çok intayin, çok biz kadirleyimiz. Muşbeyt falida biz Sabirjon akamdan 10 yıl her bir işlarda kullandılar. Biz her daim Şehirlik Medeniyet Merkezi Sabirjon akam qilayotgan ishlarda oldingi safda bo'lamiz deb bildirdik. Rahmat. Маруков Вамух Владимирович. Maruf Vamur. Bu. Куликова Анель. Раимжанов Анаят. Маруков Зульпакар. Çavak çepironlar. Аркина Расул. Алевханов Микердин. Имаров Фарук. Ильясова Гузель Рашидовна. Саврака Рахмет.
Әмілаға, командаға, маша яқшыларын қуатшыда, Алмышәрлік, Яшылар комитетінің әр уақыттарын қолайды, бажарыш тұлды өзіміздің келешекте ұйғыр халқымыздың яқшыларымыздың. Рахмат сұрады. Kamerada siz çıkar mısınız? Börek olsun. Демеңіздер, біз өнерді аяп қалды. Уақытта біраз жерге таяп қалды. Егер де сіздер рұқсат етсеңіздер, осымен кешіміз аяқталды. Cıba, valla ben geldim. Общий. Ya ne? Bana yaşamayı bak ya. Alıp Bir baba ben yukarı çıkınlaçım. Bana hesabına kalksın ki. Hadi hadi. Orada gelin. Şu olayım. Hadi bakalım.